لهذا پیغمبر صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. نیز الله بطل پرکان خیتا و الله بطل دکان خیتا و الله بطل گیتا و الله بطل گوز وچس خیتا ادوچی ایمان کامل ونوا. این حدیث تز قصا فکر گانس خوی این قوت شا قلور زوا همیشه برای انسان رز problem جذبه دهیم قوت ادا الله بطل پرکان خون یعنی انسان دیز دنیا دیز گره پول دیز گره مقاقلی سبب خانه پرکان خون میکنه و ابغض لله وچی نفسی نیز گره دکان خون میکنه و الله بطل یعنی الله تل دیز دکان ولان وز دکان خون و حقانی صداقه زکات شيء گدایلا نفسی نیز گره یعنی غیل اچوختی لهورای لهوز او میکنه و حقان شيء گونتی سیتا اینتی سیتا غيل كوي ولا يعني رك مسق ولا وا الله بتل دي خير خناس خوي انسان دي ايمان كامل خن الله نو پیغمبر دي عليه الصلاه والسلام حديث دي مسلمان دي ريك خالص خون يعني اخلاص تل مشرك اي الله بتل او قلور زوا وش لهيتا اخلاص يعني ريك خالص بلا او هر عمل دي شرط قبول خون بتل قرآن دي اياتار وهيق حديث ري أشوخش كار قلورنوا هرس عمل قبول خم بطل مسلمان دي عشارت كانزوا صد هايدي خالص ريكيو إخلاص تل دعوه الله بطل دي وقعد لهايدي پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم قلور ايوال حد لهايوال أورتا يعني پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام لهايوال أونا نية جور خيطة قبول زوش وحاك أني نية قصان خان عمل جور خيطة ماد نقبول جزوشها